rero man jewe nabuze aho ndara njire yo ndara wenda ego kwe ana urabizi kuri umuntu w'umujamanyana umbare je cyo nobanura wagiye ukarara mu ikanebo cyangwa itoyi ego kubera nk'umuntu w'umugenzi nakurehereje n'umukobwa mwari wo minda yewe ahabwo inzu irabaka inzu gwahoraye oh no ndare man mitano man nawe sanguraje kumfasha gusaba umusada man umva rero ushobora kubwira uri barare iri wakorera kumura ushobora ko man injira nta kibazo zikarimo mwijo ndaraha aha ni wawe yuko jamari acanda utwari mwikane baruze kuryama reka mani je ndare hano je nifite ikibazo cibiki wena nange ndare hiyo kibazo ni kuri polisi umva ugashoba ugitanda ndakwica uri ibintu ngaho none ko wampaye Indaro uri murambarira ibi nawe waryoshe kuryama baryama mu mwikane bimwe uraragona urayisohoka ukurazana amanyama nagwa Indaro amushenzi abirevye izovunja kaje ari kwitabuye ufisiza kwamengo uri gisimba uri ibintu ngaho bijinga sana mujinga tuma ntararuna umudamu wanje shoke sare umudamu wanje cyane Majama we kisobe kugita we doka mbio kumzie mlijoro nibi umefanya nini hapa nakuita nakumese ngongwiki no sina kumese wena kubariye njame hano nze ndasohoka wansi uzagirani nze ndasohoka ujya imbere nkandi wangiye nakubariye mfise ikibazo yasubikira Maria na Magdalene ibintu ukoze ngani bihe gusa mwana nakumese kwe idomara zitana cyo nanweye zinde zose ndazisiza sawe yangane mwana ne oya ngiramuzu nyendeke ryame hanze soka muri rijo mbiyo va mbiyo reka nijamira ahubwo ibyo nibyi wawe mutoza muraha Indaro abantu mutatohoje Ndara hanze bamusenzi we uzi kubyandikira mba ginde usohotse mu yawe sha ngo ntiwajyama amasobe Yesu